First of all, it is a great honor to be back in the historic city of Khujand and in the beautiful region of Sugd. I want to extend my پیش از همه برایم شرف بزرگ است که دوباره به شهر تاریخی خوجند و ولایت زیبامنظر سوخت آمدم. میخواهم با مردم این ولایت، رئیس ولایت، رئیسان شهرهایی که با آنها وخوردم برای مهمان نوازی گرم و همکاریمان اظهار سپاس نمایم. هدف سفر من شناسایی با دایره وسیع برنامه‌های کمک ایالات متحده آمریکا در این کشور از ساحه تندرستی تا کشاورزی، رشد اقتصاد، معارف، برنامه‌های مبادله و دریافت راه‌های ادامه و گسترش دادن این همکاری بود. با خواهش پرزیدنت شما من هم وعده دادم که در سراسر تاجیکستان سفر کرده با رنگارنگی و بایگری کشور بزرگ شما شناس شوم. همینطور این یکی از اولین سفرهای من بیرون از دوشنبه بعد از سفیر تعیین شدنم در اینجاست. So this is in fact one of the first visits that I have taken outside of Dushanbe since becoming ambassador here. Well, I just met with the governor and I agree with him that this region has tremendous economic potential. من نوکک با رئیس ولایت واخوردم و با او راضی هستم که این منطقه اقتداری بزرگ اقتصادی دارد. اولی هفته روان من از کان سرمه کامساب دیدن کردم که بزرگترین سرمایه گذاری امریکا در تاجیکستان است و به شرافت 30 میلیون دلار سرمایه یکی از شرکت های امریکایی در این کارخانه تاجیکستان در کارکرد و صادرات سرمه در جهان در جای سوم قرار دارد. ما از این سرمایه گذاری خیلی افتخار داریم و راه‌های من بعدی همکاری با حکومت را برای بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری، فضای صاحبکاری و جلب بیشتری سرمایه ایالات متحده آمریکا بررسی می‌کنیم. Work with the government to improve the investment climate, the business climate and attract additional American investment. So one of our long-standing goals in our relationship going back to the یکی از هدف‌های دیرینه ما در مناسبت‌ها اگر با موضوع استقلالیت کشور شما برگردیم، من باید بگویم که ایالات متحده افتخار دارد که یکی از اولین کشورهایی است که استقلالیت شما را به رسمیت شناخت و در اینجا نمایندگی دیپلماتی باز کرد. از این رو یکی از هدف‌های درازمدت ما از روزهای اول تا امروز تحکیم صاحب اختیاری، تمامیت ارضی و استقلالیت این کشور است و جنبه اساسی این وسیع کردن امکانیت‌ها و انتخاب اقتصادی شماست. از این رو من می‌خواهم که سرمایه‌گذاران آمریکایی و دیگر سرمایه‌گذاران، کارخانه‌ها، خدمت‌رسانی‌ها محصولات به تاجیکستان و به ولایت سوخت بیشتر وارد شوند. ما با حکومت برای بهتر کردن فضای سرمایه گذاری جلب محض آن چیزی که به آن منفعت دار هستیم کار کرده ایستادیم و ما از هر دو جانب کوشش میکنیم آن را عملی سازیم. There is interest that we will be pursuing on both sides. First of all, I agree with the priority and objective that your president has placed on من پیش از همه با افضلیت و هدفی که پرزیدنت کشور شما در ساحه معارف و مخصوصاً آموزش زبانهای خارجی گذاشته است راضی هستم. در دوام چند روز اخیر من امکان داشتم که با بسیاری از جوانان عالی جناب تاجیک که در برنامه‌های گوشه‌های آمریکایی ما در خوجند و اسفره اشتراک می‌کنند و اینچنین ختم کردگان برنامه‌های ما از قبیل فلکس و اکسس شناس شدم. من اینچنین از دیدن ختم کنندگان برنامه‌های ما که برای بنیاد و رشد جامعه خود در اینجا و بنیاد آینده این کشور کارهای بزرگ میکنند خیلی شاد شدم. ما با این ختم کنندگان افتخار داریم. ما از این برنامه‌ها افتخار میکنیم. من جانبدار قوی تلاش‌های ما در ساحه زبان انگلیسی میباشم. از این رو خواستم به اینجا بیایم تا با این دانشجویان واخورم، به آنها شهادتنامه ختم تحصیل درباره ختم و ادامه آموزش زبان انگلیسی را سپارم. همین طریق این یک اولویت عمومی حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت تاجیکستان میباشد. So this is a shared priority between the government of the United States and the government of Tajikistan. After visiting the antimony plant by CONSUP, we also visited a water treatment facility
financed and funded in part by USAID. That is албатта пас аз боздид аз корхонаи сурмаи комсаб мо инчунин аз як иншооти обтозикунӣ дидан кардем ки қисман аз ҷониби юсаид маблағгузорӣ шудааст. он масъалаи обёрии деҳқонон ва хоҷагиҳои деҳқониро дар ин минтақа беҳтар мекунад. ман инчунин имкон пайдо кардам ки бо чанде аз занони соҳибкори аҷоиби шумо шинос шавам. ин барои ман як масъалаи хеле муҳим, дастгирии бахши хусусӣ, дастгирӣ аз бунёди корхонаҳои нав ва бахусус дастгирии занони соҳибкор. ман бо хушнудӣ қайд мекунам ки бисёре аз соҳибкороне ки мо бо онҳо мулоқот кардем хатмкунандагони барномаҳои мубодилаи мо ва барномаҳои забони англисӣ мебошанд ки бори дигар зарурати идома ва густариши ин барномаҳоро тасдиқ мекунад. ман инчунин имкон пайдо кардам ки аз маркази саломатии ҷомеа дидан кунам ки он ҳам бо дастгирии юсаид дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ тавассути расонидани хизматҳои зарурии тиббӣ ба мардуми ин минтақа кори бузургеро анҷом медиҳад. илова бар ин ман имкон пайдо кардам ки саёҳат кунам ва фарҳанг, таърих ва табиати аҷиби ин минтақаро бубинам ва ман мехоҳам амрикоиҳои дигарро ташвиқ кунам ки ба ин ҷо биёянд ва он чизоро ки ман аз сар гузаронидаам эҳсос кунанд. ин боз як ҳадафи муштараки мо бо ҳукумати тоҷикистон аст. дарёфти роҳҳои ҷалби сайёҳони иловагӣ бахусус сайёҳони амрикоӣ, зеро ман медонам ки ин як авлавияти ҳукумат ва минтақаи дорои иқтидори бузург аст барои зебогии табиат, меҳмоннавозии гарми минтақа ва мардуми шумост. аз ин рӯ мо дар ин самт минбаъд низ ҳамкорӣ хоҳем кард. Because I know that this is a priority of the government and an area of great potential because of the natural beauty, because of the warm hospitality of your country and your people. So we will continue to work together in this area. Well, you may know that this is not my first time in your beautiful country. шояд шумо медонед ки ман бори аввал дар кишвари зебои шумо нестам. ман аз соли 2010 то соли 2013 ба ҳайси мудири шӯъбаи сиёсӣ ва иқтисодии сафорат дар ин ҷо хизмат ва кор кардам ва воқеан мехостам ба ҳайси сафир ба ин ҷо баргардам. ман дар ин ҷо худро мисли хонаи худ ҳис мекунам ва боз ҳам аз самимият ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик хеле миннат дорам. ин яке аз сабабҳои бозгашти ман аст, зеро боз такроран мегӯям ки ман дар ин ҷо худро дар хонаи худ ҳис мекунам. сабаби дуюми бозгашти ман ин идома додани таҳкими дӯстӣ, шарикии ҳукуматҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ва тоҷикистон ва дӯстӣ байни мардуми тоҷику амрикоист. ҳар коре ки мо мекунем аз тиҷорати иқтисодӣ то маориф то масъалаҳои амнiyatӣ ҳамааш ба мустаҳкам намудани робитаҳо байни одамон вобаста аст ва ин ҳамон чизест ки вақте ман ба ин ҷо омадам амалӣ кардан мехостам. ин робитаҳо ва масъалаҳоро мустаҳкам кардан мебошад. аммо ман хеле ифтихор мекунам ки сафири иёлоти муттаҳида дар ин ҷо мебошам. ман барои имкони муаррифии кишвари бузурги худ дар кишвари бузурги зебои шумо хеле миннат дорам. ҳазор раҳмат. метавонам як нуқтаи охирин илова кунам. ташаккур барои имкони вохӯрӣ бо шумо ва гузарондани ин мусоҳиба. мехоҳам ба шумо ва дигар намояндагони матбуот, рӯзноманигорони ин ҷо дар суғд барои кори муҳиме ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои халқи тоҷик анҷом дода истодаед ташаккур бигӯям. дастрасӣ ба маълумоти дақиқ, равшан ва мӯътамад барои ояндаи ин кишвар муҳим аст. иёлоти муттаҳида муддати тӯлонӣ аз расонаҳои озоди мустақил дар Тоҷикистон пуштибонӣ мекунад, зеро он ҳадафи муштараки дарозмуддати мо, яъне пешрафт, рушд ва шукуфоии минбаъдии ин кишвар мувофиқ аст. таҷрибаи мо дар иёлоти муттаҳидаи амрико ва дар саросари ҷаҳон нишон медиҳад ки васоити ахбори оммаи озод барои расидан ба ҳамаи ин ҳадафҳо нақши муҳим дорад. аз ин рӯ ман бори дигар ба шумо ташаккур мегӯям ва шуморо барои коре ки ҳамчун рӯзноманигори касбӣ мекунед табрик мегӯям. саломат бошед. Is critical to all of these goals. So again, I thank you and I congratulate you for the work you are doing as professional journalists. Salamat boshad.